Umnyaka ka-2025 waqala ngendaba zokuthi leBotswana lizamisa ukunikeza ababalisi bokuza kanye labatshayeli bamaloli amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Uhulumende omutsha njalo uqhubeka ngohlelo lokubamba ibuyisela emuva abangena kweleBotswana ongekho emthethweni. Inani eliphezulu ngabadabuka eZimbabwe noma nje kunjalo abanye abeZimbabwe abafana lo mnumzana Michael Dube osebenza ukulungisa izimoto esemodisani uthi kusaphileka kweleBotswana. Kona kufane kungconywana khona okunje akufani kona ukuthi la ukwanisa uthole le imali yempuphu nje akufani. Hayi abantu abasefuna wena kubona baphila ukuthi uziphatha njani. Nxa lawo uziphatha kahle hayi labo baphila nje kanjalo ukuthi wena ungumuntu njani. Nxa lawo uziphethe kahle hayi lawa sonke abalenkinga. Ngapha ngana kungconywana khona nganethola ePhalitshanyana. Uhulumende weBotswana swafaka imisebenzi eminingi yezandla ngaphansi koluhlu olumele lubekelwe izalwane zakulelo lizwe kuphela, kodwa lokho akukaqiniswa kakhulu noma nje kungumthetho. AbeZimbabwe beqhubeka beyibo ababambe ingatsha ezifana lokwakha, ukunusela kanye leminye imisebenzi yezandla. Umnumzana Titus Nxumalo okumsebenzi wokwakha uthi oqhakathekileyo kweleBotswana ukuthi umuntu athembeke njalo atshengise ubungcithi kumsebenzi wakhe. Impilo esiyiphila yakhathesi ngeyokuthi uzwanane labantu ube ngumuntu olobuntu. Nxa usenza imisebenzi othe uyayazi uyenze ngendlela eqondileyo kukudalele imisebenzi eminingi uphile usiya phambili. Unxumalo uthi lokho kulethemba lokuthi uhulumende omutsha weBotswana uzagcwalisa isithembiso sakhe sokunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kweleBotswana njengokutsho kukaMongameli Duma Boko. Abasihlukuluzi kangaka abatswana amfuni ukuthi ngibafake endaweni engayisiyo okwamanje baba. Abasihlukuluzi kangaka bayafisa ukusebenzisana lathi kuhle, kodwa thina ngapha izikhathi eziningi yithe sisuka sidale ukuthi bagcine besifaka ilihlo ngendlela esenza ngayo kumbe ngezimo eziningi esitholakala sesikizo. Olebhizimusi yokukhanda izimota ezitshayilekileyo umnumzana Thembelani Ncube uthi eBotswana lokho kusaphileka. Khona kuyayehla kuphakame kwehle kuphakame akufani na before ube kungane kungcono, but khathesi hayi kwabe kulonke kusiya phansi kusiya phezulu. Ngaphandle kwele South Africa eleBotswana lenani eliphezulu abantu bekhaya kumazwe ancelelane leZimbabwe. Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ukubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency lwaveza ukuba kubula abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ezingama-50 47,928 abahlala kweleBotswana ngomnyaka ka-2022, kodwa inani leli kucatshangelwa ukuthi liphansi kakhulu ngoba kaligoqele abangena kweleBotswana okungekho emthethweni. Ngumqondisi Dube, VOA Gaborone, Botswana.